I depend on you. Jesus Christ, no matter what I go through, you are my hiding place. In times of sickness, you are my healer. Really Lord, oh really Lord, I depend on you. I depend on you. Jesus Christ, no matter what I go through, you are my hiding place. In times of sickness, you are my healer. Really Lord, oh really Lord, I depend on you. In times of sickness, you are my healer. Really Lord, oh really Lord, I depend on you. Father Elohim, we bless your name, we honor your name. Eja ewadom ena yeda so tiasie mame mu aha emu akwaba emra Sompa 98.9 abodon kwapa ho sema no wotwe ewo via Prophet Dr. David kwasi cheme papa tena se na eniema simachi bet eniema simachi wakanisa na una wo ho BBC Niemesi pa. Fantastic. Me ni muse Nyankopon a wode ne difo ne ye no wode ne ye. One or two betumi apone kakra kire me ana. Apone kakra kire me, apone kakra kire me. Eye mama ni je. Oh. Aha, eye mama. Ene de kra kra nyina na. Okay. Okay, fantastic. So what the kra ta na mo de ne sanim na me. Is it no papa will be at you? Is it the man will be at it? Ricky Biano, Yana will be a dome. Okay, we two and more about Obihunia. That's right. A free a banada, we could see Nequesia Obiadio. That's right. Yeah, you come on. Me say. Young call Brandano. Okay, Tuesday no. Tuesday. Anumero. Okay, fantastic. Lady Bia, me can say. Or the mammy found coffee and answer. Okay. Feed down on your mammy who say we are say any bit of hopan is there. Ubia only tiffy. Na unka bin shimunya and a bonnet. Only sere come but or bow one or best risk. Okay, Akuma power won't be sent his canon also on sign famba. Not knowing says can on the choir detail. Wow. Some Yamacho Sicano. Waba me ho. And Mobromo. Machosika. Wabes Rebina Bibiama. Sir. But me the ma no now was had a choir sanity. Ya ne hu sanya mawe ehu enye revelation abeka say senior say eya man for the sini eya ne hu because on say te say wo hu obi mobo enipa no ye omobo na wo hu ni mobo na wa chana de na ode akoya de de tiawo waduma nyina asai ya de aba to wabubu untimi nsore fantastic. Sene pasa. Enya mi difua. Oh. Ma me no kura no hwa na se no say na time da no so I am saying ka. Em fa ne se man tu mu die. Oh. Man tu mu die nka. Enya mi fie no be pie pa de a. Kan so why pa pa de. Ya ka tira nkrofo se bibi wo ho. Bibi wo ho. Enti omo nsa ne nso. Me maka tira se if you believe in spirituality, believe in it. That's right. Ana when him say who believe in spirituality in so ahun is either say who believe in God's power and also believe in satanic power. That's right. And the one that you choose, then you involve yourself very well in it. That's right. The other who be say no, I don't want say me. Yeah, there. Eni nyame di fo na ntia di nyankopon to me di. It's fantastic. I na dey vie. Na mami sister bi so a ono so ne bra a plan say odne be tu kwan. Ai nam so nti odna ko to adwuma se onsuan sa no dwuma kakra na onye den. Onfa ne tu kwan. Na sister yi nyame fa ne di fo so di ne wura ne fie no. Na chese yakun ne na ba. Okay.
anana na ba no ya na yie kura am say enwie okay na ya duru lady ne so say asa wo ba betu kwan wo betu kwan wo kwa abro chire ah eno no sunsun no bonsi akansa wo be kwa me ahwe ba wonte lady ne so wa aduma mu a daddy confirm say wo aduma wa beti say uti pile that's right pile untimi ntina nkran no be basunyan ampa lady ne so otwa okwa aduma mu na no ho chire no ntiam wo gya aduma no ye na betina sunyan yes eno be ba no eno ye fra no satanic reverse ya du be ko ba bi odro bia no ba wo de wo mkura ye me wanwan say omasa oblidi omaya mani blidi nti dia e ma ne bo mi hu ni say instant na e wa so ndem wo no sana lady ni blidi okay abro ni nyamidi fo ndi nkomo bia na lady na confirm say sisi akora odina ha ya lady omotion nkomkra no wuma moja etu no na me fa ni di for so tache na pe o se kwa monti enko cheke omoko cheke ba ya bia atwa akosi tete fana kwa abrochire na abrochire na obekorinti wakotran nkran nipa de diamond na otim ni nua obefana kwa abrochire tam na so all of a sudden no yale otena wontena ontimi ntena dwuma mu was start bridi that's right no see that be prophet bi enti onu ahu se da bi nkran nye no because ye nyanuru ka so a ye nyanuru ka so a de also babel top na obepe healing bubo bi kan we say be fast le dos pa we say ma me san fa ko ba ku bi lady bia ono so ne papa ye police ni a wasi dan a am say dan ni monyan wom I am say afi na obekọ na hu genu akotena ne dan mu na fie fo se dan ye fenti ye ma papa yin kotena dan ni mu na ye ku papa no wakoposi ko dina na so ahyesu a Walantin buti wa sa no wie na watimi asidan papa obetena magina home abusuase ya ma ne ntenam ya ma na ntenam ya yina firi ho na de hu ni se ne baba so awawo na musu ni nua no na ahyehyɛ se ni betu kwan so ayi se ne baba no so ayi ma ne nko sa ya ma ne nko nti onu so wo na duru no so ayi je se onu so amepia so le ayi kwasi ada ne de a anko no so e de se de ade aboniti so ti we to say Papa, Debbie, I want say I am was assembly am taka tro wa so da mo. Me say me nkonya ye yo, ani entena kosi da o. Because say ukoja ya so be se. Anye Yesu ani pa mobo. Papa. Bi kan we do so. Na fie da no. Mami bi bai. Na mami ne na say o hwe na ne ne na mami ne yale. Ntumi nye no hwe. Na am say na dwen so sebi bibi koso kakra okay enti asole koso ni na me study ma me ne pa me hwe ni din ahona na me di follow keti ma me ne pe oso obi ayade atia o wa akoma pa na obi ayade atia o Jesus ye frɛ ma me ne begina ni mu ope daddy touch ma me ne say adna ese stroke no ma me ne lock na ne de no fa say ababat enyanka no to okay enti o lock ya che say na me di for touch no ade bi free ni mu na me afi me wana me feel it that's right ade bi free ma me no instant no na me hu say ma me ne woro na atade utimi say bibi se no ho kire no nya me di fo attach ni ntimi say ade bi pese pie nti no ho kire nti na fere ato ne so woro atade na no ho to no Guys, timi na me koso na nya asem ketwa na Sunday obia ono so ni kunu be fana kwa mentimi hu se ho ne eje sade ni kunu be fana na papa se be ho de makacho se ho ye embassy e ho no na ye embassy wo de wo sori afa papa ni se ma adwen se me de me passport be ba be se eyi na so papa na e se ho because minim so di bomu eno ano no Sunday obi se oba sori na woman se da bi ohumi ensisu an se ne bo ne chese wa yale ya che wanu madura no hu ne yeso ofele death enti get no ba so no so ne be ba nti edu prophecy no na me se get sorry ukru wa broche date say waba wakọ wawale onche but me hu ne yese bibi da oyemu a ebetimo kun no so yale serious na no bi ba so no so ne mra ampa so ni kru wa broche a opeso obefa no me touch na no na chese get no efe that's right I saw them all officer ofiwie no ano no yade na tu ekọ miracle support hey serious I was an anumra aye no nsia enanumre no nsia ekopem no nkono wo de
udru koko bodo animu a drivers na wo ni nyina so ko Prophet David wo unya kan ya pe driver ne do beba so person on fa mra mesi aso da na no twan a odo beba besi wo person on si no on kire okwan obe kire sa aso da na si wo no ko wo ba besi no a kire da na different brana wo de wonim eya na mani je ho se ahoho ne ba no empe de o ma hoda no bra me so nyame tu because e wo ho ana eya adwuma gidigidi o ye ne a ye di a kire de ye hu ya so ahwe brother Marco say prof me besenka be da so dem ade chiamako because Tuesday ye ne ya me kwa America. That's right. Na pon Ukraine visa na ohun de onye no. Oh, na bi wo hu de onye. Surprise wo hu. Ya be surprise obi a. Yes. But what I say? Mama na wa gasa ho adwiriw. O say na ho adwiriw. Yeah. When we do say prophetic surprise. Surprise. Oh, ya me tias. And then we you know you say you teach you need revelation from God. Okay. God never wants his children, his child to live in this dark world full of trouble. Okay. And he nyame ahintasem. And the baby will be a treatment machine. Yakato said 6 to 9. And the few day no part 10, na upon 3:30. Because see day no upon 9:30 upon 1. Yawoda you cancel, Monday you cancel. And then you teach you for you need revelation from God. Why you need a revelation from God? Didn't know nyame di. Se nyame adi ya nipa be ye mobo nipa be mix opportunity in life. Se nyame adi ya nipa be yira no ho na niema enye ne betu nipa. Enti God does not want his people to remain or be in the dark world. He is ready to review hiding things. Nyame be so da hintasem di e de kire ne ma. It is all kind Bible no. Joel 2 verse number 28 now. Or say it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young shall see visions. Yamisi awie bre obewie hwie ne nwoma gu akra nyina so na mabunu ti say ye ne yahyenkom na kokurafo ne mrewa no so ada so da ne je say God nyame pese God is a review of a secret. That's why Daniel 2 verse 19 to 22 the Bible said Daniel sorry anopa no na nyame da ohina di yi kire no Daniel praising God awrade unim de wo sumu na unim de wo hayimu na enhyira ne enyam ene nkamfo eyewodea. Why Daniel praising God? Because nyame review ohine ne daye e de kire Daniel odofo wutie me and na awie seek for God for revelations of a secret. This world is full of trouble, full darkness. We need visions and revelations from God, and we believe that dream and interpretation belong to Lord. Etina usuda ye biana se nyame nkrofo kire wase. Don't joke with your dreams. And fada ye niagro obi nya vision na wafa enwa baako pe. Enwa wafa nwa baako. Wafa nwa baako. Odidi agora ni kunu wi. So da ye fa nwa baako pe ukunu betima firi. O so da ye hu wo ma wo long life. O so da ye ngina enkwantanan be ye miensa so a hu atenatene ba bia waduru no waduma wade obi bia hu talations. O so da obi ma obanche miensa ye de ye wo. Eti your visions also that you will be Esre or the Chere, also that you will be my watch and what the Chere. Your kinds of types of dreams and visions. Tina Neri will teach you for you need a revelation from God. God never want us to live in this world with darkness, full of dark. Assume a day we are son of a day. Tina Joel 2 verse 28 no say me me home. Agua crane so na mabura so da na nkokrafo ne mrewafo no anya ni so adi hunu enti he review and show what shall come to pass nyame de na di no akire de besi enti awie pray and ask your God always to show you what he has to about to do in your life. Enti so bompa ne nyame kirew de obede na di e wo wakwan so Sunday na obi ma testimony na testimony no say Prophet David meet you a VIP na ubeje obi kwan
and will be introduced or a prophet, so that me be chia when me chia ope, and will be some say entry bebow. Na me so entry nankasa no, eye obia, what Jimmy Peppers or pay mama me. O dear dance was it nipana pay Juma Manemenenya. Obi dear dance was it Prophet David, by 7 years. And I'm a power so nakasa me baba could be soja, why soja. And now be back cancer. My new wood was that issue. Tears of joy. Tears of joy. Obiane baba e per juma. Where we university or per juma when yabi. Obi pia sorry. And I'm say, Papa, sooner dollars benya juma. Papa ni ma hoda. No see me but dollars tin and buy what bread. Nam si bruni beboano. And again no and bruni bi so amanya juma. E ubenya testimony. Prophet Dr. David, I never move without divine visions and revelations, because God created this world with visions and dreams. That's why he told me 29 verse 29 said that this seeking belong to Lord, but things revealed belong to us. The nyami ende na di dia, but the what na di dia. It he revealed and show us a come to pass. It wuhwe Joseph enya dream, na dream no nya ye no na nyame aye ne kese. Achen na busu ani nuanu nyina ebam Joseph ebeye prime minister. Yesu ansa ne ebe wono no bofo no ko share ne honkom. Eye Michael ko share eye Mary honkom se wo benyin sen wo babanyin. Ne be frɛ ne Emmanuel. Osimi ye obabure beye da bam. Oso obeye kese. Enti open visions eye ade a ehia emani pa brabo. Emma Mary endurance, perseverance, emma ne trust God for the future. And now anybody hear the sound of my voice, you need visions and you need revelation from God. That's why God promised us visions in the last days. Nyamia shay and bossa ye mieno, obeshie ne honhom agu akra nyina so amiye nyani suade hunu. Eya dia ehun hia. Eya dia ehia obi bisam say Prophet David. Types of visions. Visions ni ewo bebre. Ya wode wo so da ya wo ena wode nyame de adom ya hu no physical. Te se wo gina sia wo ni meda. Wo fra mi hu nsu metima chata de hyew. Eye gift. Eye gift nyame de ma. Eye di into kan as 755 Stephen ni esi na bo no nyame bie soro. Eno hu se Yesu Kristo gina heaven. O gina jani senifa. No ka se ruade mfa wo na o si ne bo no bo ne nche wo no mu nim de omoye. Enti visions nyame bie ne physical. Look at 1 Samuel 3. Na Samuel da so dem 1 Samuel 3 verse 1 na nyame ko gira ne nchene ne kasa. Ena wie nyame mie wani. So that one who de da wanim. Na di nkunimdi abraw na mu wetima sum nyame yie. Na ma aboawo. With eyes open, one sees heaven and God glory. Hu nyankopon ni nyame ani onyam. Hwe long distance. And so nyame enti wo visions where you sleep you dream and you suadi hunu wada nyame timi da ne ho adi kyerɛw wo anisuadi hunu mu enye se bia wada kaka through our waitings no onyame de yenku deep enti bia wo be so da yese makonya accident wo sorry ya na yese wo bompa enye se bia wo sorry ya wo simi tu kwan no some pipe etimi bom. Didn't some pipe etimi bom because I will copy a bit me a happen. Intina kind a Matthew 1 verse number 29 was say, but when he talked on these things, behold, and the angel of the Lord appeared unto him in the dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, the wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. The Bible said, Emra Joseph na was similar siwa obewale no na wale a obewale no na chese omfa ne ho nka no na Mary enyim na Joseph down no dwendwene ho eye Matthew 1 verse number 20 na bofo nyame soma bofo be yini wadi kire no se sorry na kofa Mary ye wo yire na de onyinsa no firi ho nkonkono. Into Joseph sorry a man is setting in practice right. A Christopher be makes opportunity in life because omu ni edi also da ye kro ntiase nyame dani bibia chena on tiase ene nyame fa di enchew nyame dani di ema direction nyame dani di e kire de ebesi
no de enkunimdie kese e de bre ne ma eye die ntia onyame mpese ye be move with the dark word into Matthew 2 no verse number 22 na nyame san soma angel emani ba Joseph enchen or say but when he had that Archelaus did range in the Judea in the room of his father's Herod. He was afraid to go. Why? Didn't na usro. Enti emena na Joseph ya sanda no go nyame be review in dream e de che ne say on sorry emfa bofra ne na enko emfiri ho enko na Herod epenekuno. Didn't na openekuno. Emma Joseph directions. And now we nyame ma directions through visions and prophecies. Amen. And your life will never be the same again. The years you I saw them one okay Bible now look no say the spirit of the Lord is upon me. God has anointed me to heal the brokenhearted and set the captive free. Isaiah the can share some common war Isaiah 61. Nyame wo me so wasra me se me magi won odan no mumfam. Enti Bible na nka side da hono. Eye nyame di nyame tumi nyame honhom. Enti na uka Romans 8 verse 16 no say our spirit and God's spirit bear witness that we are the children and the sons of God. Enti ye sha de masen nyame hom ne me honhom di adanse se nyame ma. Enti we ase da we wukura wonnam mu no. Wonnam wo just like that. When nyame vision mu no nyame di mu no. And the ball. Enti don't joke with your dreams and your visions. Ebema with Galatians. There is revelation through the Holy Spirit, prophetic, God word dreams. It's prophetic. Nyami form no odieti ba. Because me ye program wo boasia na me ma be prophecy. Me say brother man now was 7 years and see at all. 7 years now papa we. Papa no so me ma the prophecy no when ya be 70 years ago. Na me send come from 5 years. The told no. Oji Mike say nso me catechist onam se da bi sa level we enye catechist asemo we ye nyame di orofo wutie me na wie onyame moa how to get revelation from God. Be a Christian. Be you be a be you Christoni na nyame na ne ho adi nkyerɛ de to so mienu. Be a prayerful. You be a we empire for Jeremiah 33 verse 3 say call on me the day of trouble I will deliver you. So from the here the Matthew so ma kan sama gase hintaw and Matthew 7 verse 7 no or say ask bisanam de be ma bom na me hwehwe na obehu eti prayer enam so a ye bisa nyame ye mpai bom no nyame oje ye nso entu kan eye ask 12 na Bible say ye chi Peter 2 afiase no asafo ni hia bompai. Don't joke with your prayer. If you want to see revelations and visions from God, you need to pray. A Christopher be bring pen Bible. O pese we di kosoro. Na nyame ahye yembo e wo Amos 3 verse 7 ko se me nye bibi se madan di a kire me nko adinfo a be a prayerful. You be a we Bible for. Ebeboa. Pray for expose all of all things so that allow God operate in your life. You need revelation from God. Obi be some say Prophet David. Me so the enemy tutu emrefita. Eye nshira. Wo kan Psalm 51 verse 7 na. Obeti ase eye nshira. Obi se me so the enemy tutu mretuntum. Wo kan Isaiah 9 verse 17 na. De beto no nye papa. Mretuntum. O how amane na wonamu. Wo so da ye o we bese. Enye papa. Ekyerɛ sɛ ohun eye nipa eniprɛ anase wo bewu wodru baabi a eye dangerous a yenyawa ye bɛha wabrabɔ oso daye na daye na obeso no uhu wo ma eye long life obetie obi a wo tie mi a wo so daye uhu wo ma bia no woni long life wa wo ba eye so so daye hu no oso daye na wo te sakre so a wo nwosra asa oso daye Timoto so ye papa obi se me so daye na no obi frɛ me free Holland or se me so daye na aprosi for pam me. I'm sorry to say o ye prosi ni afa cheme ufia ba ifo na pamo uso daye hu asrafo soja for aye
I'm so wait your babu na me chomu fanchame. Just oh omutais obi wo se me so da ne mahu broni fita. Ebetima e true bi so wa broni fita na ye baye pa. Baye ko. Wo so da ye ugina nkwanta na miensa so a uhia tenatene. De dru wa brabum no hia advice. Wo so da ye hu yemfa nse bodani a at times no mo na ye bosom. Oso da yehu owo a snake eye nada obi a woni ni nkanta bia bedada eye very important. Oso da ye obi sire kire wa ne nkira se yemienu ya bo ko adu ana se nipa ne yudinfo ana sofo a no sire kire wa nyame asira kire wo eye very important. Oso da ye na wudina nsuo mu a eye ngosra utwa ye problem e fawa enye papa. Enti your visions, kinds of types of visions, you know, teacher for you need revelation from God. Desire to have special relationship from God. Uni nyaminya yonkofa kese na obete di nyami denedi because Okan Deuteronomy 29 verse 29 say this seeking belong to Lord, but things if you belong to us. Ayadia ehu oso daye uhu bleda pano ejina ho ministry yesu se mene nkwa bodo yudimi ni wodan kwa oso daye hu fruta yinhira kase pa oso daye hu fufu ni abenkwa ya mesere wo ye obi ma bayi ye bre wo homase so daye na wudidi enye papa you was spiritual food wo mi se mbe call long fast ya mitimi so daye na angel amama ya po one me ye fasting long life longer mente kom mewie no edise obi a me didi obi ni obi daye ense oso daye ni obi ada awalefo na eye daye bone o kan Genesis 6 verse number 2 to 3 na ewo ho nye papa kora oso daye sisa nwa na ote ho untimi enko wanim tintinso da bia wa brabo no na eye something eye slow sa enko nanim enwa no fa ba ko pe na wa wale a partner bitima free o fam yensen wo de kire emfa ni mani agro o so daye na wote da de ponko bicycle so a kire se wa hoden asa uhia onyankopon engosra wa hoden asa oso de na sa wotia mangwa eye daye papa oti fruta eye enti eba ne sana eye se omiye kire wase ne ye bompa ye ma wo oso de na woto ateche mu a eye ahwease enye papa oso de hu kwankwan do bia ana nina onyankopon abehwewo nyame abesi abehwewo mmeka nkyem se patu de nya abo papa sropa ye wo kinds of visions bi wo a onyame denedi a eyese ye bompaye na etimi bom. Don't joke with your dreams and your visions. Dream interpretation belong to Lord. That's why you are spiritual leader. You need to consult that you are spiritual leader. Omompaye ma ne nyame entwam eye papa emrem obi betimi mami bi nya vision onya vision no na o matche no 1 coins ba ko asore okoko ka kire ne sofo so coincidence nsuma inshira kese coins value otena wa ma ne baba wi first time hu ma na se ma me obi a che coins wo dayim e de atoba wa toba odi sika ne ma wono wa toba no ntino oku no ye were kinds of types of vision also daye to atechema yade ahwease okay Psalm 69 verse 2 na obehu ana Psalm 40 verse 2 a ewo ho wo ye Kristo ni na wo didi a ye bre wo honhomase wo ye Kristo ni nso ye bre wo honhomase mini wo teachia for you need revelation from God wo hia nyame ahintasem
Because God does not want his people to remain or be dark-word. He is ready to reveal hidden things to them. Nyamin pese ye ben nanti wiase so obi I'm sorry ye ne fra entu firi Sompa dam a esi fam na si awusi fam no. I'm sorry to say when you friend will be and so more do from now utia pem dan ni musa ti nyame pese o disciple bi a sunsumu no friend ani nso bia na ni guso nso onhwe ye se wo wani akase so onhu krom ene nyame moa nyame build o nyame move to the next level into the Joel 2 verse 28 no say awie mre mehwe me hu magu akra nyina so na mpanimfo aso dan na mrante no ahyenkom ena wie onyame lifto makato so so dan hu bodamfo a eye bosom oso dan hu broni a eye bayifo oso dan hu nkuruma a obehwe ase ya hwe ase uhu anka apora bunshira asai bebre nshira asai eti nyame dadi yini kyense wanya fruit ananka fruit aporo wabrabo na aporo no uye bibi enkoso osi me bompa ye mi hu me ho ano emfa ni agro usodaye okristo ni wasodaye se ofra yintoma osi me didi agro eye yade owuo eni bre enne ayintuma bi edi efra wo sunsum me woro wo yeso teremo onyame moa usodaye hu nantwi a anajata eye bayifo uhu abubura eye hu nkonkron oka Matthew 3 verse 22 a uhu abubura eye Holy Spirit usodaye makato se wo dwale nsu a nsu kese mu a etese wo ni nsu wa pam wo dwale mu a wo ni nsu wa pam ebetima sai wani onyam wo dwale ye wo de kire ba wo gire mu a eye papa obi so daye ewo Benjamin no frame o so for me so daye no na mawo mma me ensa wo daye wa peba physical wonya bi na me so wo sunsumu mba wo spiritual knowledge obi ni wa wo na sunsumu be na wa wo physical obi awale ni wa wo sunsumu the man daleshin oyewi wo hu se ode sika twitwa nkora no ene wa wo physical miensa and then anybody hear the sound of my voice, you need revelation from God. Seek God for revelation of secret. Dreams interpretation belong to Lord. Someone tells you, "Ufra, you better was say, Oba sorry, you better was say." He review and show what shall come to pass. Pray and ask your God always to show you what He is about to do in your life. Christo ni bia ubom pai. Na what nyame achira odi oba beye e wo abrabom. And tenase kekesa na niema afawase nyame do makacho se nsuo no ye one time types bebre okay eye Exodus 15:22-27 Bible says Israel for do malam so na ye nyono nyame odifo no twa atum na nsuo no be yete yetim di nsuo bo bidua okay 2 Kings 2 verse 19-22 Bible so odifo leja dru kromo ye be ka chen se nyame dipa nsuo hunye papa ba nyem no nu bia no wapon ofa yi wade nchi gum hili nsuo no na de kotene boy bi etimi yeye uso da ye hu nsuo a nsuo no ye wo nsuo a untimi ntwa ebubu ede wo kɔ na enye papa etimi sewa brabo etimi kun uso da egina nsuom o broka eye ho nkonkron Yesu ye born na su wo nsuom John 4 verse 10 Bible say John dini dru nsuo no dini wura mu pɛ peja ni tipe nkunkuru besi ni so na nyame tie mu say this my beloved son. Your kinds of types of waters ensuo awe ongosrasa Kristo ni wasodaye se ugina nsuo na nsuo na we ompihwe ngosra chiri kwan so fo ompepe ngosra chiri kwan ugina nsuo awe a ongosra asa Jesus Christ the living water
also daye hu okra ajamoa oye kromfo eno ye friend kromfo techiamoa asabi ne ta kan sa techiamoa na emede pa also daye hu kra usika nyina besa oye fast otimi kuni potimi wi ade to also daye hu kra you need to pray gebia young gebia na metutuni baye osi otimi dane aponche na ne papa ye bank manager omye yi na di odane aponche ni wura bank osunsuma ko twiska aponche oye dangerous osunsumu one kra nyina na danchem so oye dangerous owo oye dangerous oye nada osuda ye hu wo don't joke with it hu kraman eye adwaman wasoda ye kristo ni hu kraman se wakaw adwaman na ode ama wo obi se wo soda ma mi bi ton pa no na no ba o sesofo me soda na enkukọ soso pa no na me se ma me se odeka ma me ne ka o de na me yema hyeme na me se nkukọ no na soso pa no nyame ne dan na di kire wo ti ma me na ye adwuma na da bia wo free sam and now anybody hear the sound of my voice is God never meant for you to lose in the battle. Never lose in visions and revelation from God, because God reveal and show us a come to pass, and God is ready. He will not do anything without reveal it to his servant prophet. Okay, I almost 3 verse 7 now. See, nyame nye bibi si wadane di acha ne nkwadi for. Ye nyame di in this evil and ungodly generation. We are saying and never how to hear the God voice in our generation. We need visions. And we didn't know who didn't today. What should I Christ no was near Koko? Or he too wish them. Also, they know deal a word there and say, well, what I said that a shirapa. Prako. Also die we parako ye busunam menka se physical anko wiu na wo jawe krebe by sunsumu de kristo ni also die na we parako ye busunam emwa also die wo se matongu kokom eye nibre pa de beton no de zo hwe nyame akiri kwan also die hu abekoko a abene ne nkyira se dɔso na je se wo ni nipa ni brewo ade bi a wo ye nipa ni brewo nipa nyawa ye nyaawo awie nyame nka ho nyame mpagyawo nyame mfa wo nsi mapom matena bia na omoa wo na daye bia waso ana vision bia yese wunya na move to the next level no unyame mo wawo enti nyum no say eradi boe maniwa mami hu eradi boe maniwa mami hu umuna enkwawo umuna tumi wo eradi boe maniwa mami hu umuna enkwawo umuna tumi wo eradi bwe maniwa mami hu bwe maniwa mami hu eradi bwe maniwa mami hu umuna enkwawo umuna tumiwo eradi bwe maniwa because nyame frɛ me foforɔ na me former change na nyame ka sɛ menyɛ very careful nyɛ sɛ wobɛpira me meda hɔ na menya vision na maame bi abɛkyɛ me bled na owura bi ka kyerɛ me sɛ daye na ɔsi hwɛ wei adeɛ kye wode bɛba wodi pɛ wobɛwie wo adeɛ kye no pa 5:30 to 6 na maame no ekura paano na kyekyere ho paano mmiɛnsa ɔba na me sɛ maame paano de mo bebree gu fridge mo mesrɛ fa paano no kɔ sɛ nyame mie wo nowadays nipa ewu bebrebe ne nyinaa no more na ne demons. Never joke with your prayers. You need revelation from God and niagro. So obi ji won some coins, obi ji won some coins
ya jiw dwetire Kristo ni wose me so da nam ni nam jom physical do nam ho ye na sunsumu ni nam jom dia dio beton bia nkoso me chiro vision e fred di mu metidaye bia se ti me chiro se ni po bi wo ho hwe visions ya ebe boa ikacho se wo so da yehu asrafo soldiers amakacho se eyehuhu mu mmoa a mo hwe wo so me bishop baku frame from America na no say Prophet David me nya vision na me ba ho soldiers am beto mo na mo guide nko no me check ye uncountable na me say nyame angels so mo bo me ho ban o kan Bible na yes 2 Kings 6:15 to 18 Bible say Elijah abofra ni pie ye no ohun say asrafo bibre twa ohun hye omo beche odifo no ti abafra no tese opanike na odifo no say hey obompa no say nyame mie wani na hu asrafo asunsum boy oban nyame bi abofra nani no na angels a omo tetete ase nam omo tete apongo so omo ni daliseja omo piano bi free from kosi wiem over thousands ene nyame ma wasrafo mbebo ho ban na aboa wa brabo so also da num saden a ya mane ene areho obi timi so da no wabora otinani anu wasan akobora ka ho also da ekura dade poma onyankopon ahoden bi wo be pokron no so onyame de ma ne ma ahoden bi wo be pokron no so onyame de ma ne ma hallelujah mo meche hallelujah mo meche hallelujah hallelujah mo meche na what orofo wutie me so so daye na wo abotira eya hinie ene ane onyam ene wa wutie me nyame mo abotire sunsum ne mpie physical Masukacho se also da na se ugina asubura ho a ekire enwosra srame ngo foforo na matumi aye waduma enti srame ngo foforo na matumi ase wanionya aduma no beye ekunimti ara na matumi amaudi no so eti srame ngo foforo na matumi ase wanionya Sunday ma bibi kanse bi gane yale am touching na wo fia no hoton no me yesi wo ma ba ko aka se enhran kan yafunu ewo e pasa ma ye ni ji o na ho de eno che scared bi ma wo asabi wo dwe ho sai o dwe ho sai ba sa na uti mu se ho sreka sa sam no ye ka bi kire Maria e bra na Yesu Kristo onyankopon ya nwonwade sa ana o ka kire ne se ye enhran kan yafunu a ewo sa ti Sunday manije pa enhran bi afiri so aso ma enhran kan yafuru mambi enhran kan yafuru uza also de na wo titintintan ya uhu nyankopon ni onyam da nugu ase ni ohaw onam na tintan kura kikire wa nya papa uso de na se wahwe ase a wani mu begu ase epese asabi uso de na hu nkrane a unko wanim untimi nyina wona so ade pa bi o mbese no
bebe se obi radio no kakra tum no bi a waso da ya wonte ase bi a wonfre na menche na se okay na fe no yemfa message ni me waso da wonte ase na me pese me pie nya me ba because you will be wo money prophecy a wo se prof me kura me so ho da ye dada wo na wanye ho adwuma na abam say ya woda oba revision oba counseling be ka woda ye kire me that's right and say fieda ya no part 10 to 3:30 bra ye mo mpa na nyame di kan da bi because me nye bibi di se madana di akire me nkwadi fo yes oso da hu ewuyu a enhyira enhyira kase oso da na abebie bu a ekye se nipa titiri be wu fie dua mu keke obi be so da na otema konko awo oh ende wo ekye se ya de ya beba wakwan so ye oso da ya bo tu esunsum tu ne ya bo ube wu nkwasi ya wu obi so da ne ya bo ni tu wakokuma se kota de wo gina store ma na okache nipa ne se me so da ne ya bo mi tu wa obuhwe yetim wa wu wa ya bo tu da yima wie nya menyew asabi bo number no na me obi a waso da ya wo fra nya me che wase number na ma for crash as a friend beautiful number is 0543 989 989 0543 989 obi so me so da na hu toilet ya ni buase ya kase pa 989 0247 989 989 obi be so da no ne nkokɔ ne se wo so da ikura keta e che se wo how to atwa waso da ikura kete John 5:8 ne se wo ha no you say you kete so na nante wo so da ikura keta be fa madam fo wa yi wo how nyina to atwa hello hello Baba good afternoon afternoon Mr. Sabi any prophet ni nkomo wa me okay papa we dey na me stop and church dem area amen na papa ntiasie na so da bia na menam nsuo mu na se no fram na ma teatra menam obia be san ho no komen dimi furo sa me pesa ni na bi na dia chi wa bra bono wo nko wanim ye din nsuo ayade atiaw isi ebrekima o e ya hwease e yo haw e ya mane tu ntina nipa no daye no mu nyina esa ho ntimi nko ti wo hia an extra oil ebetima mo pass through because Jesus say dem nsuo ojama emfa yen isanso ne ye ne wo ho ti ese utimi overcome that are there ntina Psalm 124 David say if the Lord is not be on our side can subontin bofa yen kraso ti ye you hodi why God bless you 0543989989 0247 989 hello good afternoon me bacho any prophet ni nkomo mame Papa Nyamin show. The Mekia was in Yamame Rock. Maxine. Yeah. Papa, you saw that I did the food. Jesus. I did see on the bar of free school by a sofa, but that's so that not the singing to two. Free Sadama. I am not in mind of Papa. Me bompa ya ma oso da yehu ba ye long life oso da yehu obi a wewu a ewu oba ofie e na wo situ a wo se ne wo de kire mfimfini na nipa wo ben wo pa betima wu ama na hyew black mi twam firi wo so me tome anya adwuma wo Yesu de mo amen hello good afternoon yeah me so da ye no na minunu mitim by the more minunu no na mitino eji na tututo minunu mitim na eji to say emite barbering shop near the maso mama wani onyam na yesai no ohia se yede musra good team wani onyam nyina wo nhyira ne ani onyam baro so da na obi atiwtimi a o hyebre wani onyam na watuko Samson yetwitwa ne tiwi nyina no na fe ne won konkron ahode anyam de ma no so afiri ne so to so da na obi attach uti a don't joke with it physical kra no so sofo a oyi nyame sofo nyame difo na yeso de ne satuti so nti wo head de pom bebere de o mo pom agimpa ya asise o mo pom nyina tatai ngosira bi ani wo so red prophet ne tacho na sofo papa to so dan na so obi de nsa ka utimi a ba bi eyi yeti kura so hwe ni po ye ni papa
ansa na wode uti akoma no enti sɛ utimi na etiti to no nya papa you hu adi ne emereke ma why odi nyame don wada na di akyerɛ wo yeah hello good afternoon me pacha ne papa ni nkomo papa mpacho me som dan na me nko fo bi kunto kwa pan serious ta woso da na bi no ko wo ntokwa ewo nim eye ntokwa ebetima pie physical be su yesunsumu abrabọ no pese okọ wani mo ma okwan tina James 4:7 no say resist the devil and free from you obra your okon. Life is a long journey. You meet two people. One is a destiny killer and one is a destiny helper. Omo mo ni okon pese se wo shebre tina you say me ba se munya nkwana nwia no mo so enti ese nyame boa na utimi ku edin kunim abrabọ your okon so move to the next level to so then na okon fa ni agro pray about it. Yeah. Okay. God bless you. God bless you. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacha ne papa ni nkomo ma me. Okay, pacho na isi na mama. Also then why then? Also da no aye dey. Manya agudi wo fo. No nya agudi wo fo. Ene ese why ye nshira kese. Eye uhia dalation yi hu adi eche eye nyame betim di fie nshira ahye wonsa. Eye hu gold ya de follow. Tu for gold wa. Entina okeke ese ma dalation betima fa ne me bebre su adwuma wa kwantu wa wade anase betima bam physical. Why? Okay. Hello. Good afternoon. Pacho good afternoon. Me pacha papa ofia ni nkomo. Papa go de abadi shop na abadi na so e de machine ya mai ne kana mai. Yeah. Papa no am so dai na yo bedi na bedi ya wono after ni pedro sai mu a hu wo se di ye jaka na achewo akọ na onwo ha na omo aso ni pa ne di et no enti de me hu ya na se ye microphone di se e fisi bedi bai ana odi omo kogu sikakum no design na yenti di me hu ya na se na eho no ye forest enti ogina na omo si ye se omo nye na kan tu ye na kan of fansumu enti mpomo ni ba omo hoso no de na omo aka forest ni ma ya mna pa na omo eba Sorry akọ ukura de position wo anade na oye na wa sorry. Mbacho me Bible studies me kan omo church ni bi na me kan Bible emfa ni agro ka vision ni kire osofo na monye hu adwuma ya sorry ma no na yemfa ne se jata ne samo na hu mu nyina yi dangerous wura kese no gina wo ma ministry but pataku ne abaifo bia ba wuram as sofo no de nyame da na di kire ono ro na upiri na sorry ono nyame dom wo so na nyame da na di mumpie fast na mompa enye sa sorry man best at wuro frof because jata ne be chichi omo ntimu hie divine protection why Mbacho God bless you. Ma samba kono se me so da ana papa na ya na ntamba bone no de le so ya ntena ada entina yese wo bompa ye na wo hia dalation no because the 29:29 say deep seeking belong to Lord but things you belong to us nyame na na di enye ye dia ba de wada na di ye ndia tie ye papa yese bom enye papa anti na oda na di ni ya bompa yese ye betwam because dream and interpretation belong to Lord. God review and show what shall come to pass. Never joke with your dreams and your visions. Enti dia nya papa bia wo bompa ye pese wo twam tina nyame tane di no. Dia ye papa no so don't joke with it. Bompa ye say nyame mane mre because okay Habakkuk 2:2 no kona wo say enisu ani hunu no wo mra wa hyehye na twentwen ne na asese na kura na keep on praying na badi bebam. God bless you. Amen. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Afra wajina so ache ne papa ni nkomo. Papa Mpacho, good afternoon. Fine afternoon. I'm sure it's that me mama trans space. Me trans space them. Na de tim ko tsunami we bi me na wuro so no na me na nyina de do e nyina na wu. So de na dey. Me sudai na me sudai my trans space steady. That can speak a steady museum. And Adia Chino. I didn't say it's a quiet manner. The area on pipe your Leko boost your
amna no mu nti nidi mna wu antu mu na na mi na nyina ede adure ona adure aha pacho ha ona bui ona ya jojo aya yihu adina me mmereki ma wo vision na unye na nyame kire wade nti ka wo spiritually na na ofre na nko ma dalicious wo vision bam nti nsu na unhu se afa wana se wonam a obubu no physical abam nti ni nyame a ka obubu ye kura bewu nti bibi mo ho am vision bam ntem ti dai bia mami ka bi mi che nipa bia so a wonso dai bia hospital wu you need to review and say nyame den edi kire wo wa wo mana ebedi 1 year 1 month 2 days 3 days iko and I say 1 month inko untan so da yemfa wo oba wa won ho a woni long life woni nkwatenten ya de ehu hia pa nyame nhira wo aha wo so da ye hu omampanyina wo beye nipa kese me so da ye mahu akufo ado me hu prophet David wo beye nipa kese baba wo so da ye hu hu ka kwan kese a echese wa brabo ya brabo pa okay hu futuro kwan a tutua te se belem top kwan wo so da ye hu a ekyere wo hia wo so da ye hu kwan a tutua o hia beba wa kwan so no wo so da ye kotokro wo so da ye physical na ye different na sunsum wo so da ye kwan a tutua wa kwan jese be hia o papa Obi just come on. obi abaso ana Good afternoon. yes Papa ni come on last caller. Hello da. yes Nyame nchira last na menye mede na na gugu na aka tena me temo bo nyame umme ba mama ampa nyame nchira me hu ye nka gugu do na me simi ko de je wo sore ampa na no me so no enkra me ko tin frekase asusu enkra me e no bia bo agu ni enkra me bo na mi jaite na uso da ni wo prekese no okote prekese na prekese na se ho no nkrane enkrane no jese prekese ni yinhira but enkrane no mpe omo ya baifo omo saya de omo wiade eku nipa kunkrane ni nyina wo se asie de oil so na ase e attack obi a wo ko wo anke bubu agu a ye kan ya bompa nyame agye wo entena se nyame nyew wo Jesus de mu wo so da yihu sofo a o kanyame asema e kyese wo hia onyankopon wo asore dan a eni nipa doma e kyese won konkron esane enti ene ya numere 6 to 9 that's right yembre ninti o faka ebedru Sunyani wo so ko Belentop obesi Seniors Junction wo hwe Refreshing Church International Tuesday prayer numere 6 to 9 said ade ni si tende na kyese wo so to a wo ye oda ye so ho adwuma eni kwa so di agro wo di agro be fa wase because nyame obon na de no so onye bibi se woda na di that's right enti nyame nna di enye ye de 2029 enti visions don't joke with it yes ye no de nyame me hu no physical but oda so da ya nipa hu so da ye bia wo te set ya se ewu enti don't joke with your dreams and your visions nyame kasa tina wo so a etimi bam obi super na ni refi that's right nyame nshira me personal number no ma wo okay na ya sori free studio na ma wo frɛ a wo benya na sɛ wo san WhatsApp ya onsa ebeka yen na eya ye ton sa frɛ se bra na wo so testimony bebrebe ekoso no wo so benya wo de because be say wonya ne de nche obesenya dobra yes na se Kristo de nya number ne de wo frɛ a wo benya wo WhatsApp wo benya de dikan ye 020 929 81 05 020 929 81 05 number tosumi no ye 0244 747 691 0244 747 691 number tosuno ye 0277 12 another 12 04 0277 12 another 12 04 number tosuno ye 020 13 65 111 one ye miensa one no ye 3 okay entino ofresa na mai bia wonsa ebitimi aka
Okay. Last number is 024 024 29 29 13 431. 431 024 024 29 29 13 431. 431. Last number is 0244 0244 747 747 691. 691 0244 0244 747 747 691. 691. I love you all. Get the best from God. Bye bye. Abusiani din any prophet Dr. David Kwesi Treme Revelation Church International Berlin Topper Senuasi Junction eho ane kwa na nwumre ye no nsia na yehia na nyagopodi fo ene edi nkomo na